Allah gi thawjal dagi khoi mamangi tangkakta hadis tarapun khangminakre nasisamukal Allah gi zikr gi matik magun sing gi matangda hadis taraga mupun khangminarase taraga mathoi sub hadis Hazrat Sahal bin Hunayf radiyallahu anhu hai Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na hai birame Majlis singi hak pang thoku Madugi manungdagi amana majlis aduda Allah gi zikr yamna taw taragni thoi sub hadis Hazrat Uqba bin Amir radiyallahu anhu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hai birame Kariguma pot amada tong duna safar chatliba mi aduna Mahaki wakhalada dunya gi dhyan dagi leithoglaga Allah gi dhyan tawrabade Farista singna mahakal loinai Aduga fattaba saireng isai natra warem thawrem da amadi kannadaba thabak sing da leirabade Saitan mahakal loinai Taraga humda isuba hadis Hazrat Abu Musa radiyallahu anhu hai Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na hai birame Allah Ta'ala ge zikr tawriba masung zikr tawdu mi ani aduge pramande ai hingba amasung asiva pangkhakne zikr tawba mi na ai hingba amasung tawdu mi na asibane riwayat amadna asumna lagi madude Allah ge zikr tawba yum aduge praman ai hingba mi gumbane aduga zikr tawdba yum aduna asiba miga pangkhakne haibadi mi leitaba ahangba yum gumbane taraga mari suba hadis Hazrat Muaz radiyallahu anhu hai kana gumba amana Allah ge Rasul sallallahu alaihi wasallam da hangatse karamba jihad ki mahina khwaidigi hena chawbage haibiraki Allah ge zikr yamna tawriba jihad adune hangatse roza hen besing manungdagi Karamba misangna khwaidagi hena sawa phangbage haibirake Allah ge zikr yamna tawriba mi adune mawung asumna namaz zakat hajj amsung sadqa gi matangda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirame namaz zakat hajj amsung sadqa da Allah ge zikr yamna tawkhiba adun hena fai Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu na Hazrat Umar radiyallahu anhu dahai Abu Habs zikr tawba mi singna afaba khudinga pukhrabane Rasul sallallahu alaihi wasallam na hai birame madita singna chumlabane Kanab Abu Habs Hazrat Umar radiyallahu anhu ge kunyane Taraga manga sub hadis Hazrat Abu Hurairah radiyallahu anhu na hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hai birame Mufarrid sing yamna mangzil thakre Sahabi sing na hangatse ya Rasulullah Mufarrid sing kanano hai birake Allah ge zikr thawai hakjang lup khrabami sing adune zikr na makhoi gi potlum yang hangani aduna qiyamat ki numitta makhoi masa yang na lakane Taraga taruk suba hadis Hazrat Abu Musa radiyallahu anhu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hai birame kana gumba magi manak lupa paisa yamna lei amasung madu mahangna miyam de pithokli aduga atop kana gumba amna zikr de mayon silli ani sigi manungdagi zikr tawriba mi adun hena fai Taraga taret suba hadis Hazrat Abu Hurairah radiyallahu anhu hai Allah ge Rasul sallallahu alaihi wasallam na hai birame kana gumna Allah ge zikr yamna tawrabade maha nifaq tigi munafiq oibadagi hinglabane Taraga nipan sub hadis Hazrat Abu Said Khudri radiyallahu anhu hai Allah ge Rasul sallallahu alaihi wasallam na hai birame Miyoi kaya amon bamon pak taw Allah gi zikr tawje zikr aduge barkat tage Allah Ta'ala na makhoi jannat ki awang wa thak sing yawhanbe Tarag mapan sub hadis Hazrat Jabir bin Samura radiyallahu anhu hai
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज मतुंग द खोंग्राई चलग नुमिन मपुंग फाना थोकलक्त्रिबा फावबा फमलम्मे कुन सुबह हदीस फजर नमाज मतुंग नुमित थोकबा फावबा अल्लाह के जिक्र तौदुना लैरिबा जमात अदुगा लोइनना फंबा असिना हजरत इस्माइल अलैहि सलाम गे मचा मसूदगे मिनाई मरी लेमना थादोकपिबा अदुदगी हेना ऐना पामे असुमना असर नमाज मतुंग नुमित ताबा फावबा अल्लाह के जिक्र तौरिबा जमात अदुगा लोइनना फंबा असिना हजरत इस्माइल अलैहि सलाम गे मचा मसूदगे मिनाई मरी लेमना थादोकपिबदगी हेना ऐना पामे कानब हजरत इस्माइल अलैहि सलाम के मचा मसू पल्लीबगी मरमदे अरब लैबाक की ओइना अवांग थाकी सागई ओइबा अमसुंग मतिक मगुन वांग मरमदगिने नुंगसिरबा इचलिनाउसिंग ngasiगidi asi फावबदं खंगमिनरसै मथंगी तांकक हदीस तरागा मुपुन खंगमिनसे नुंगसिरबा इचलिनाउसिंग मुसलमान भाई बहन खुदिंग मक्त हदीस सिंग सिबु शेयर तौबिदुना मखोइबसु खंगहनबदे सरुक याबियो अल्लाह ताला नैखै खुदिंग मकपु हाइजख्रिबा हदीस खरा असिदा अमल तौबंगंबगी पांगल थौना अदु पिनबिबो इशत